Duhere muri Ukraine, itsinda rya mbere rigizwe n'abasivili bagera mu 100 bahungishijwe bakuwe ku ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi wo ku cyambu mu majyepfo y'igihugu Mariupol. Byavuzwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uburusiya buvuga ko bamwe mu basivili bashyikirijwe ONU n'umuryango utabara imbabare kubahuje. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco mu isengesho rye rya buri cyumweru yagarutse ku bibera i Mariupol mu mujyi witwa Mary, avuga ko watewe amabombe mu buryo bwa kinyamaswa kandi ugasenywa. Yongeyeho ati, ndashengurwa kandi nkarira ntekereje ububabare bw'abanya-Ukraine, by'umwihariko abanyantege nke, abageze mu zabukuru hamwe n'abana. Abasivili 8 barapfuye nyuma y'uko Uburusiya buteye bombe i Donetsk ni Kharkiv, nk'uko baguverineri b'intara babivuga, mu gihe ingabo z'Uburusiya zikora ibishoboka ngo zigere kure mu burasirazuba bwa Ukraine. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'Amerika Nancy Pelosi yahamagariye Ukraine kudasubira inyuma imbere y'abayibasiye. Ni nyuma y'uruzinduko rutunguranye yagiriye i Kiev muri izi mpera z'icyumweru. Tukiri muri Ukraine, ishami rya ONU ryita kubimukira OIM rirasana amazu menshi yangijwe n'intambara n'atarimo gukoreshwa kugira ngo icumbikire miliyoni z'abanya-Ukraine bateshejwe ingo zabo nyuma y'uko Uburusiya buvogereye igihugu cyabo. Ni porogaramu yatangiriye mu ntara ya Zaporizhzhia mu burengerazuba bwa Ukraine. Umuvugizi wa OIM Paul Dion avuga ko OIM n'abafatanyabikorwa batangiye gahunda yo gusana amazu mu byumweru byinshi bishize kubera umubare munini w'abakuwe mu byabo n'intambara. Avuga ko hari miliyoni 7,700 by'abantu bataye ibyabo imbere mu gihugu. Abo bagize hafi 17% by'abaturage ba mbere y'intambara, kandi biyongereyeho 1,200,000 kuva raporo ya mbere isohotse mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatatu. Dio avuga ko ubu harimo gusanwa amazu abanyeshuri ba kaminuza bararagamo n'amahoteli yasenywe n'intambara kugira ngo abantu hafi 1,000,000 batagira aho bege ku musaya babona aho baba. Iyo porogaramu izabanza ikorerwe mu ntara 5 z'uburengerazuba bwa Ukraine. Dio avuga ko izo ntara arizo zizabanza gushyirwamo abantu bashya bavuye mu byabo kubera ko ziboneka nk'iziri mu mutekano ugereranije n'uturere tuberamo intambara idasiba. Avuga ko porogaramu yo gusana amacumbi ishobora kuzagezwa no mu bindi bice bitewe n'uko bizaba bikenewe n'uko umutekano uzaba wifashe. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye bivuye inyuma itangazo ry'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikari bahiritse ubutegetsi muri Guinea bashaka imyaka 3 n'amezi 3 y'inzibacyuho mbere y'ubuyobozi bwa gisivili. Ishyaka rya perezida wakuweho Alpha Condé n'amatsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi yarwanyije ko akurwaho bishyize hamwe mu kwamagana icyo cyemezo. Amatangazo yabo aje mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahamagariye abasirikari bahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso, Guinea na Mali gusubiza ubutegetsi abasivili vana bwangu. Ubuyobozi bwa gisirikari bwakuye ku butegetsi Koloneli Mamadou Doumbouya wahiritse ubutegetsi yashyize ahagaragara itangazo rye mu ijambo yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ku wa gatandatu, avuga ko akanama k'inzibacyuho k'igihugu kazageza inyandiko ibisaba ku nteko ishinga amategeko. Guterres we ibyo yabivuze ejo ku cyumweru nyuma y'ibiganiro i Dakar na perezida wa Senegal Macky Sall. Yavuze ko bemeranijwe ko bikenewe gukomeza kuvugana n'abayobozi b'ibyo bihugu kugira ngo itegeko nshinga rya buri gihugu rizabashe gukomeza kubahirizwa. Iyo myaka 3 n'amezi 3 bisabwa na Doumbouya binyuranije n'ingengabihe yatanzwe n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO, bikaba bishobora no gutuma ubuyobozi bufatirwa ibindi bihano. Qatar yagiye ihuza guverinoma ya gisirikare ya Chad n'abarwanya ubutegetsi igihe cy'ibyumweru 6. Ejo ku munsi w'icyumweru yasabye ko ibiganiro bizinjira mu mateka y'igihugu byigizwe inyuma.
umuyobozi w'igihugu wa gisirikari ariwe Mahamat Idris Deby Itno yari yashatse ko ibiganiro ku rwego rw'igihugu bitangira ku itariki ya 10 y'uko kwezi kwa gatanu kugira ngo bategure amatora, ariko guverinoma n'imitwe irwanya ubutegetsi ntibarabasha guhura imbona nkubone mu itegurwa ry'ibiganiro i Doha. Mu gihe imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yareze ubuyobozi bwa Deby kugenda bigura intege mu biganiro by'i Doha, guverinoma ya Qatar yo yavuze ko ubuhuza burimo kugera ku bintu bifatika kandi ko umuvuduko ari mwiza. Imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irenga 40 na guverinoma ya gisirikari bagiye bohereza intumwa i Doha muri Qatar guhera ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu ubwo ibiganiro bya mbere byatangizwaga, ariko bamaze igihe kinini mu mahoteli ahenze mu gihe abahuza b'i Qatar bashakisha ibyo bahuriyeho bihagije mbere y'uko izo mpande ebyiri zitangira ibiganiro byuzuye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko Deby yikura ubwe mu matora ubwo uwo muyobozi wa gisirikari yavuze ko azaba uyu mwaka. Ejo ni Mukankusi, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame yagize icyo avuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina bamwe mu bategura amarushanwa ya Miss Rwanda bagirizwa gukorera abigeme bitabira ayo marushanwa. Iyo organization ireba uburanga bw'abantu cyabayeho giti kigira abagikurikirana, dore ko umuntu yihangiye umurimo ahuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere yuko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame yagezeho muri make kandi mu Rwanda umuryango wa Paul Rusesabagina witwariye leta y'u Rwanda muri Amerika usaba indishyi y'akababaro ka miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Idonido ni mukanyisase muri hafi y'amaradio yanyu. Ngirenda bahe ikaze nshuti bakunzi bacu. Ku nshuro ya mbere President w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, anasaba ko ababigizwemo uruhara bakurikiranwa. Ibi President w'u Rwanda yabivuze kwa gatandatu asozera inama ya FPR Inkotanyi. Ibi bivuzwe nyuma yaho mu misi heze umwe mu bategura irushanwa ariwe Ishimwe Dieudonné atawe muri yompi yagirizwa ivyaha byo guhohotera abakobwa. Inkuru twazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Assumpta Kabuye. Ubwo yasozaga inama muri umuryango wa FPR Inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu, President Kagame yagarutse kubimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u Rwanda muri Miss Rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kugeza ubu nta mazina y'abakobwa igeze atangazwa. President Kagame yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe. President Kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri RIB n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse no mu itangazamakuru. Mukuru w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora Miss Rwanda, gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta nicyo byari bimutwaye. Gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abiyitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo. Usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa, kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them, bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo. Bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Uvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba. Perezida Kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha, uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera. Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigira bite, icyo ni kimwe, ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa
nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana nta dore ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga. Perezida Kagame yatangaje ko ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya misi gusa kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi, ariko ibyo bijyanye no mu kazi muri za ministeri no muri institutions zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiraho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare kazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza it's really bad ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za ministeri cyangwa hehe ibyo bintu mu byirinde ni imico mibi gusa. Ukuri w'igihugu w'u Rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga. Yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ariwe baregera. Abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya Nyampinga w'u Rwanda nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga iri rushanwa. RIB ivuga ko imukurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abariho ubu bari baherutse kwakirwa na Madame Jeannette Kagame wabasabye kwihangana. Abinyujije kuri Twitter, Madame Jeannette Kagame yasabye bitabiriye iri rushanwa rya Miss Rwanda kwihangana kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina. Ibivugwa mu itegurwa rya Miss Rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa, bamwe bakagaragaza ko ari ryiza abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga, ndetse hari abakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu yaba Ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umuryango wa Paul Rusesabagina watangaje ko watanze ikirego mu butungane bwa Amerika aho witwariye u Rwanda usaba indishyi y'akababaro igera ku miliyoni $400 z'amadolari ya Amerika kwera ico wita kunyuruza uwabo n'ihohoterwa uvuga ko Rusesabagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Temisoke Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru. Bwana Rusesabagina ubarimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza ba hafi ye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi. Mu itangazo abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko leta y'u Rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura Rusesabagina aho yari atuye muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika bamujyana mu Rwanda aho yaje gukorerwa iyicarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose. Kopi y'ikirego yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i Washington ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri, kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na leta y'u Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2022. Abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni $400 z'amadolari ya Amerika biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru kije i Washington.
Bwana Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yasohotse mu 2004 ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu bahezanguni bashyigikiye jenoside yarokoye abarenga igihumbi muri Hotel Mirikorine yayoboraga mu gihe cya jenoside mu 1994. Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga 20 ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu. Bwana Rusesabagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo by'aho ahagaze ku batuye isi. Kuva mu 1996 yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi Kigali mu kwa 8 kwa 2020 mu buryo budasobanutse, aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu Burundi. Umuryango we wamagana ibyamukorewe aho ubyita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu Burundi. Umuryango uti aho kugira ngo bibi byo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu Rwanda aho abashinzwe umutekano ba Perezida Paul Kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize wa 2021 Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa FLN ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu Rwanda mu mwaka w'2018 n'uw'2019. Urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa 4 muri uyu mwaka. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa 4 ubwo yakomozaga ku kibazo cya Rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura Rusesabagina, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize Rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u Rwanda n'ay'Abanyarwanda uko bibyifuza. Aho akaba yaravuze ko kurekura Rusesabagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera, kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yarakuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu. Igira hirya ariko mata hirwa kwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe duwihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo gusa ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Kabirasi muhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigeze Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na La Benevolencia Royal. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakungu ejo kuwa Mungu yarahimbaje umunsi w'akazi n'abakozi. Ibirori nyamukuru mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari birimwo Uburundi biba uno munsi kuwa mbere. Ubushikiranganje burabi by'akazi mu Rwanda bwo bwatanze akaruhuko kuno wa mbere n'ejo kwa kabiri ku bakozi bose baba abigenga n'abatigenga. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko ari mu ntumbero yo korohereza abakozi guhimbaza neza umunsi mukuru w'akazi n'uwirayidi kuba
Salaam. Tukivuga ku vy'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi b'abarundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca Uvira kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemererwe gukorera muri Kongo. Ijwi rya Amerika mu gisagara ca Uvira ryari ryaharungitse mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuturabira ivy'iki kibazo. Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto, kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu. Ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahohoterwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo bitewe n'amafaranga rw'icyara rubasaba. Ikibazo dufite ni kinini cyane. Tubanga hati ko turahiga ibyo kujya tugufungurira abakiriya kadebona jeje miraje. Umukiriya umuhereje isite ku isahani yamaze gufungura kabiri gatatu abitaha akaca yigiye akaje mu gasho ahibizonye kandi na wewe uri kurabitanga urabitahura none yo fungwa z'ibyo kurya bisomanya kwiyuki aho rero nta kosa bakoze sabasuma baza guhiga ubuzima aho rero umwanya bashubuzima bashaka gufasha imiryango iyo basize iwabo barakwiye kubira abaprema bakamenya ko abavukanye arababanye nibareke natwe tubeho nkuko nabo babaho i Burundi turondera ubuzima nkuko bagiye i Burundi nabo barondera ubuzima. Nibigira Emmanuel ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi, asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo ari menshi cyane. Twese tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye hama ukacuza gusaba umuntu urupapuro rwa $15 ntapanze n'inzu yiwawe ariko ararondera ubuzima rimwe na rimwe aragwara akivuza afite umugore mu Burundi aramugaburira afite abana arabigisha ese ugiye guharura utu dufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzu no akorera $30 nawe ukwezi kuraheze nka $15 amezi 3 araheze $15 sawa umwana hariya aragwaye ese tuzobaho tuba dukora bahemba iko yuko ambasaderi wacu ari no muri Kongo nawe yo kurikirana ibibazo byacu. Nubwo bimeze gutya aba barundi bakora muri Kongo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri Kongo kurusha Burundi. Serge Nkurunziza ni umwubatsi. Iyo dukoze ku munsi $10